ندخل بلدة كسب. الله أكبر. الله أكبر. سرکردهی هیزن براوانیان اجتماعی و کره مام سروک سوریه بشار الاسد دشارو پفچونکه ده لباجاروک کسب یا بسر باجار لازقیه کپرانی علویان ینکو خزمو کسین اسد لوی دوری نشتجینه هلال الاسد و حفت اندام نوی هاتن کشتن. جعلیه خواه هنجی درین راگهاندنه نوچه یا کشتنا هلال الاسد ددما اپراسیونکه شروان اپوزیسیونی لنافچه یا کسب لسر سینوری ترکیه و هاتیه کشتن. کنالا العربية راگهاند که هلال الاسد چارچوه اپراسیونکه هیزن اپوزیسیونی لسر نافچه او لکاری لباجار لازقیه ده لگل حفت زیروانین خواه هاتیه کشتن. جالیه کی دنوه کانالا فرمی یا سوریه جی کشتنا سروک ارتشا براوانیان اجتماعی سوریه پشتراس کرد. شهداء سوريا وبالشهيد الذي انضم إلى قافلة شهداء سوريا السيد هلال الأسد خلال قائد الدفاع الوطني خلال معارك. هلال الأسد یک جوان کسی نزدیکی بشار الأسد دهات ناس کرن و پاراستنا پارێزگەها لازقیه دەستویەوی دەبوو. هەروەها یەک ji سەرکردەیەن سەرەکە di krîza Sûriyê debû ku bi navê Zeîmê Şebîhe dihat naskirin. Hilal di nav xelkên Lazıqiyê de bi karê revandin û eşkencekirinê û revandina keçan û destdirêjî li ser wan û tirseke mezin xistibû nav xelkê de. Herwiha li gor çalakvanan ku ji destpêka şerê Sûriyê de 4000 kes ji aliyê Hilal Esed ve hatine revandin û di nav wan de hejmarek keç jî hebûn û bi serokê Sahel li bajêr têb navkirin. Hilal di nav xelkên Sûriyê bi giştî û li Lazıqiyê bi taybetî gelek bi nav û deng bû bi karên xwe yê hovane ku endamên dibin desthilata wî de tê naskirin bi şebîhên herî xwînrij li Herêmê. Serkirdeyê berevaniyan îjtimacî Hilal Esed ku berîniha ew berpirsê polîsên leşkerî di firqa çaran debû û piştî pêkanîna hêzên bergeriyan îjtimacî ew bû serkirdeyê wê. Ji bo bername Ark, Alan Hebîb.